Hete kambena ban subling yeking panibayong die meheni die pamaking Diyos yaning kayawson yaning dikila bale na pari bale na ari bansang iniwi taong may pilit kayang kewani busal naming yatu ban kaya munye gana papatutu. Mititipon tamo po anting meto nga pamilya king lagyo ning ipampo ning anak kampo ning banal nga espiritu. Amen. Ing grasya ning ginuta mong Jesucristo ing lugod ning Dios at ing pamakyagom ning banal nga espiritu mantabes ang parati kaya kayungan. At kay kaan temuri. Kaya pagat panapon po kaya kayungan. Kaya pagat panapon po. Pagmasusyan tayo po ngening kalabing siyam na ng Domingo ning karaniwan na panahon at kabangumpisan tayo po iting banala pamitipon si siyantala pa mo rin kaya katang kasalanan batang maging karapat dapat magmasusi karing banala misteryo. Itamongan po, aminan ko, Ing Diyos sa mapamakalulu at kay kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisi pamangamano ang pampamanyapat king marok, at king pamagtamad king gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinito'y panigapu ko kang nuwan ng Mariang Kapilanman Birhen, karing sablangang elampong banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Ginu, tamo. in Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana king biye alanangga. Amen. Gino pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Sarili. Manalangin tamo, o lubos mayupaya talananggang Diyos, ikaming mangangas mamawusib pakya ka, iganap mo sana karing puso mi, ing diwaning pangayampon mi ang timong anak mo. Ba kaming mga intulid lungob king kayarian na pengako mong ipagkalub kaya kami.
Itiadwan mi kaya ko, Diyos, king kapamilatan ng Yeso Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo king kami tunganing banal espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng libro ring ari. King bundok ning Horeb, ating kuweba, linubya ka rin ni Elias, ban matudtud. Ngana ning ginukeya, lumwal ka ken at talakad king arapan ko, king taluktok ning bundok. Kay ba't na nito, linabas siya yung ginu, at sinyupya ing mabagsik ka angin. Inaspak na laring bundok at pigla lasi ring bato king arapan ing ginu. Dapot ing ginu alayo king angin. Ginu kalabas na ning angin minayon. Dapot ing ginu alayo king ayun. Kalabas na ning ayun api. Dapot ing ginu, alayo king api. Kay ba't ning api, may ramdam ing malambing nga angin. Inyang dimdam ng Elias iti, tikpa na ing lupa na king balabal, at linwalya at menaya king arap ning kuweba. Amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Ipakit mo kay kami, O Ginu, ingga ka mo, at iligtas mo kami. Ulitan tayo. Ing sasabianing ginong Diyos, kakong pakiramdaman. Uling ipangako na ing kapayapan kay katamo, akeyang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas, karelang makitakot keya. At kanita king kay katamong labwad, manatili ing keyang lingap. Misagana ingalang kupas sa lugod at katapatan. Mikaul naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol iba't king labwad, at ing katuliran matyo iba't banwang matas. Wa ipagkaloob ning Ginu ing sablang kasaplalan, at king asik kantamo, dakal ing kekatang pupulan. Manimuna yakeya ing katuliran, at isadyane ing keyang dalanan.
Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Kapatad, sasabihan ko ing katutuan, talatuki na akong Kristo at eko maglaram. Ing sarili kong konsensya apanibala ning Espiritu Santo, patutuanan na king eko maglaram. Ing buri kong sabyan, ya ini. Tutukong pagkalungkutan at alang kalupa, ing kaplas ning puso ko para kareng kapatad ko, akan akong sariling laman at daya. Manyaman kulob tanggapan, ing miparasan ko, at mikawani ko kang Kristo, nung itiya ing makasawop karela. Ila ring taong pinili na ning Diyos, inampun nala bilang sariling anak na, at pepawaga na karela ingkayang ligaya. Tinatag nala ring kasunduan kambera, at pigkaluban niya karela ing batas. At siya karela ing tunay kapanyamban, tinggap da ing dakal ng pengako ning Diyos. Ila ring meging palipi, ring bantog Hebreyong pipumpunan da, at ing Kristo, king pangatao na, ibatya king karelang lahi. Mipuriyang alang kapupusan ning Diyos ang mag-ari king sabla-sabla. Amen. Amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ipuri ing ari, adaratang king lagyo ning Ginoo, kapayapan karin banwa at ligaya king Diyos. Ing Ginoo mantabay kaya kayo, Kekan timurin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. kaya keka o Ginoo. Kay batnong pepa kabsiring malda, agad na lang pepa saken Jesus king bangkaring alagad na. Pepauna na lang di nalakit king kangatba ng pampang ning dagat, kabang paulyana na laring tao. Inya nga paulyana na laring tao, minukyat siyang magdilidili king meto nga bundok-bundukan, ban manalangin. Mirasing bengi, magdilidili ya ka rin ni Jesus. Dapot ketang oras sa ita, malibutad ne ing bangkaking dagat, sapul-sapula ne ning alon, uling makasalungat yaking tiyup na ning angin. Pilatana ning alas 3, at ning alas 6 ning abak, pintala na lang Jesus ding alagad na. Lalakad diya, babo na ning danuman. Inyang ding alagad ikit ding lalakad, babo na ning danom, may ngilabot laking takot. Multuya, ngarang sinabi, at kinulisak laking takot da. Agad-agad minawos siya karelay Jesus, nga na, kayo tatakot, ako'y Jesus, kayo mitatakutan. Kanita nga ng kinulayit Pedro, Gino, nung ikapin, iyutos mong lumapit ko kaya ka babo ning danom. Mekeni nga nang may kibat Jesus. Inya kinulda si Pedro king bangka at migmulayang linakad babo ning danom papunta kang Jesus. Dapot inyang dimdam na yung masika na tiyup na ning angin, tiblane ning takot at migmulayang limbog. Sagipan mo ko Gino nga nang kinulisak. Agad-agad ning inabot Jesus ing gamat na tela ni Pedro at nga na, Abe, kay namo kasalpantayanan, bakit mikakuno ka? Pareho lang sinang paking bangka at kasampara, tinok ng tinyup ingangin. Simbandering alagad na makasakiking bangkay Jesus at ngara, tutupin, ika, inganak na ning Diyos.
Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Purihan ka, O Kristo. Masibay po mayapagat panapon kaya kayungan. Pansinantala po rin kasiping tamo at pakigrita lang maya pasisilim po. Sige, maya pasisilim po. Maya pasisilim kaya katamongan. Baloyo po. Andat manakit ko pong sisimba, agyang pangmumuran, mabibilib ko po. Kasi king makanyan pong panahon, manyaman po yung kera-kera, manyamaning makakasat king kama, pero ikayo po at kayo po keniking pisamban, di na niya pong oras sing kaya kayong kasalpantayanan. That is why I believe you deserve a big round of applause. Palakpakan nyo po din kaya kayong sarili. Kabang pigugunaman kaya po, ining metong pamilyar mo namang milagro, king kaya katamong banala kasulatan, ing pamaglakad na babod na ning danom, ning ginutamong Jesucristo, aga nakakyamo po ining metong kwento. Ini pong kwento tungkol ya po king metong pari. Ini pong metong pari, may destino ya po king kalulong parokya. Halos po din kasiping na po king kayang conventus quarters area na la po. Karas na po karining pari, ing minuna na pong gewa, may kipagkilalaya po karetang kasiping na king kayang kumbento. At metong po karing mumuna ng project, tinipo na la po ring anak ang mga lati, bangkanita ituro na la po king kasalpantayanan. So makanita po yung gewa na ning pari, tinipunongan po ding ganaganang anak. At aldoldo po pakikita na la, tuturo na la. Baloyo po kalabas ni nga 2 bulan. Bala mo po walang malilyari. Deni pong anak lakwas la pong maging mamulang, lakwas la pong maging pilyo. Ini pong metong ikit ne papuwarakap ne sisindiya king siping kumbento. Deni pong aliway ikit na la, miminum la pangalak king siping ng kumbento. Ini pong metong penakawana ne papuking kayang kumbento. Ini naman pong metong bilbal ne papuing salamina po ning kumbento ng among. Kaybat na po ning 2 bulan, aaldoldo po makikitseng pari karela, bala mo walang malilyari. Tapatan tamo po, nung ikayo pong kutnan ko, nung ikayo po'y among, sunduyo po yung gagawan nyo, pakisabyan nyo pamurin-puring anak, siguro po dakal kaya katamo, ing sabyan da, nek-nek nila, Father, Jan dirit, eko pagsayangang oras ding taong edaburing sopan, ing karelang sarili. Pumakanyan, ning kay makanyan po yung kwento na ning kaya katangbi, po tangalata nga kakit pa magbayo, ning kay tutok nangan tamo po, ing gagawan tamo, which is understandable. Bakit po? Ulinge naman po biru-biru, ing sakripisyong gagawan tamo. Pumakanyan, burita mo po, potang migsakripisyo tamo, manakit tamong bunga, ning kaya katamong sakripisyo. Pero ewari po, kaluguran kong kapatad, ing katutuwa na po ning biye, daratang la talaga po ring punto, na bala mo po walang malilyari karing gagawan tamo. Pumakanyan, ning minsan pin nga po datang laring problema, king kalibot na ning kekang kasalpantayanan, datanging problema, kabang dumiduminggo kang sisimba, datanging problema kabang aldoldo kang magrosaryo, makanyan niya po katutuan ing biye. Pumakanyan, tala po kontrolado, ring bage, masakit na daratang, king kaya katamong biye. Bala mo po yung uran na yan. Pumakanyan, nung tutusin po dakal kaya katamo, burita mo, tuknang na yung uran. Pero ding uran pong makanyan, they are gentle reminder for all of us that we do not have control over everything. Ning minsan po daratang talaga ing problema, mangay natakasal pantayanan, makanyan mo naman po yung milyari, king kaya katamong ebanghelyong eni, linakadya kanubabo na ning danom ni Jesus. Anya nga mananang Pedro, i Jesus ita, na nung sinabi na kanong Pedro, Gino, paboren mong makalakad kurin babo na ning danom, at makanita po yung gewa ng Pedro, may kapaglakad ya, o ning anyang penandama na po yung tiyuk na ning marimlang angin, abami takutan niya at may gumpisayang limbog. Anyapin po sinabi na sagipan mo ko Gino. Anya pong segip ni nga pong Gino ng peki, ba't na ni nga pong Gino kaya? Kay namo naman kasalpantayanan. Buri ng sabyan kaluguran kong kapatad, ing kasalpantayanan po,
fix. Ing kasalpantayanan po ning minsan fluctuating iya, magbayo iya, ing kasalpantayanan. Anyapin po ing hamon ke katamo, aliwaman itang gawan meng fix ing ke kang kasalpantayanan, ing hamon ke katamo, patubuan me sana ing kasalpantayanan mo. Nung makanano ka kasalpantayanan anyang elementary ka, anyang anak ka, sana po ngining metuana ka, tinubuneng bagya, melalam ning bagya. Anyapin po kaluguran kong kapatad, if we have an identity, nung atintaman pong identity king kaya katang sarili, bala mo po hardinero na katamo ning sarili tang kasalpantayanan, bala mo hardinero tamo, patubuanan tayo, ing kasalpantayanan tamo. Ngayon inungkot na nyo ko po, among, nung palang hardinero ko, makanano king patubuanan, ing kanakong kasalpantayanan. Yako po king kapanwalan ko, ding hardinero po, atin lang atlong ugali, na kailangan iyamo naman ing panugalian tamo. Nanula po ring ugali da ring hardinero. Number 1, ing hardinero po, atin yang tiwala. Number 2, ing hardinero makabaya pasensya. At number 3, ing hardinero mapagpakumbabaya. 7 gatong galantala po ring atlo. Number 1, nung burimeng patubuanan, ing kekang kasalpantayanan, ing mumunang kailangan mo, tiwala. At potang pisasabyan tamo po ing tiwala, kaluguran kong kapatad, naman po buring sabyan, panayan tamo mo, itang mga ragul a milagrong malilyari king kekatang biye. Ing buri ng sabyan ning tiwala, pati retang malalating malilyari king kekatang biye, paniwalan tamo, parala no ni nga pong gino, bangkan tasabyan na kekatamong panayang at syo kekatamo. Ing metong po kasing hardinero, king kapanwala na, gana-gana pong mga ragulatan magumpisa po king malating butol. Makanyan mo naman po king bieta mo. Nung bisa kang magtiwala, kamanayang maragula milagro. Lumawe ka, karetang lati-lating malilyari, king kekang biye. Kabang lalawenda ko po, halos kaya kayo po, matuana kayo po, ne? Lenye po yung kasiping yun, nung matuane po, yung kasiping yun po. Ne, lupa ne pong matuwa, yung kasiping yun po. Tapatan tamo po, ne? King edad yu po ngeni, mabibilib ko pa po? Are you still being amazed? Halimbawa po, mabibilib ko pa po, potang menos yang pingganing anak yu po, karakal po anak ken, mangan lapulakwan ding pipangan ng dapuking lababo, potang menos yang pingganing anak mo, pasalamatan me. You appreciate him, you appreciate her. Karen pong miyasawa keni, mabibilib ko pa po, potang manyaman niya po luto yung asawa yu po. Wari maralas po, manyaman luto yung asawa yu po, ne? Pero potang tiraning luto, pasalamatan me, appreciate me, denganak po keni. Mabibilib ko pa, potang didinanda kong bakal din kaya kayong pengare, baluyo. Naing perang babyeda kaya kayo, damo pupulutan king dalan. Pagpagalanda, magsakripisyula. My dear brothers and sisters, ing meto nga hardinero po at inyang tiwala at potang pisasabyang tiwala, karing malating malilyari king kekang pamibiyebye. Anya pakisabi po king kasiping you, I appreciate you. Sige, sabihin niyo po king kasiping you, I appreciate you. Ne? O ito po yung number 1. Number 2, kaluguran kong kapatad, ing meto nga hardinero po, makabaya pasensya. Bakit po? Uling ang hardinero, mo makalawe ka ring tanaman. Lalawe ya naman, king panahon. At balo na po ning hardinero, na ating kaleldo, ating kauran. Ing metong pong tanaman, dadalan niyang kauran, dadalan niyang kaleldo. Ating metong nga matinong hardinero, ene po bagutan ning tanaman, king panawunan ning kauran. Po makanyan mo naman po kaya katamo. Potang dadanas tamo pong kauran king kaya katang biye. Nano pong kailangan tamo? Pasensya. Halimbawa po kaya kayong miyasawa. Potang on the rocks siya po yung kaya kayong relasyon. Nanggawan mo,
laputan ming kaya kang relasyon, mantun kang aliwang asawa, ali, kabaming pasensya mo, kauran mo king kaya kayong biye, datang dining kaleldo, karen pong magobra keni, potang babayat na po yung obra, potang atina kang kakasundo ka rin kapag obra mo, nanggawan mo, laputan ming obra mo, mantun kang aliwang obra, ali, kabaming pasensya mo, kauran mo, datang rining kaleldo, karing estudyante po keni, potang babayat na po yung assignment, yung project, nanggawan mo, mantun kang aliwang kurso, ali, kabaming pasensya mo, kauran mo, datang dining kaleldo. Ing masakit po kasi kaya katamo ning minsan, mapalita buntok, talakay nipta mo po, makuyad ta pasensya. Anya pakisabi yu po king kasiping yu, ka mapali buntok. Sige, sabihin niyo po king kasiping yu, ka mapali buntok, ne? Mapagpasensya ka dapat. That's number 2, my dear brothers and sisters. Ing meto nga hardinero, makabaya pasensya. And number 3, last but not the least, ing meto nga hardinero, mapagpakumbabaya. Bakit? Ulinging hardinero po, panwala na, ding tanaman, kailangan da naman po yung aldo. At panwala na po ning hardinero, aliwa po ya ing aldo. Makanyan mo naman po king kaya katangbiye. Kailangan tayo po ing aldo. Kailangan tayong sala. At aliwa po ita mo yung panibatanan ning sala. Ninong panibatanan ning sala, alangaliwa, nuning ginuta mong Jesucristo. Ing masakit po kasi ning minsan kaya katamo, ari talaring balat tamo. Balata mo po ning minsan king bieta mo, itamong bida ning kaya katang biye. But that is not the case, my dear brothers and sisters. Ing bida king kaya katang biye, alangaliwa, nuning ginutang Jesucristo. Anya pakisabi mo king kasiping mo, bida-bida. Sige, sabihin niyo po kayo, ne? Bida-bida, ne? Ulinging meto nga hardinero, mapagpakumbabaya. Panwala na, ding tanaman, kailangan ding aldo. Makanyan mo naman po kaya katamo. Kailangan tamo yung sala, kailangan tayong aldo. Alimbawa po, kayong sisimbang ni Kenny. King panakit ko po kaya kayo, magpayaldo ko po kanyan, ngening sisimba kayo. So my dear brothers and sisters, at lupong ugali, ing kailangan tamo, bang kanita asabi tamong, ing kasalpantayanan tamo, tutubuya, mamungaya. Number 1, samutan meng tiwala. Number 2, samutan meng pasensya. And number 3, samutan meng pamagpakumbaba. Finally po, keni ke po buring pupusan ng kanakong homily, buri ke pong sundo, itang introduction ko po nandin. Ini pong pari, may yariya po yung destino na, ketang parokya na. Milabas po yung ana mabanwa, linipat ne po king aliwang parokya. Hanggang sa metuane po, ining pari, anyang metuaya po, may ospitalya. Kabang makakeraya po king ospital, abatin pong linapit doktor kaya. Linawe ne po laging pasyentina. Abalo na po, pariya pala yung pasyentina at may destino yaking parokyada. Balo po nung nanggewa na ning doktor, begot ne po yung kayang wallet, biklat ne, kinwa ne po itang malating krus, kay ba't pek sabyan ne po yamong, nga nakanuning doktor king pare, among, yun ako po siguro kilala, pero may destino kayo po king parokyami, yako po itang may malbal king salamin na puning kaya kayong kumbento kanita, among baloyo po, ketangaldo ngay ta, may bilib ko po kaya kayo. Kasi eko po pepayawos pulis. Inggewayo po, binyeye po kanako ining malating krusay ni. At anyang manibat king telan ke po ing krusay ne. Biryanan ko na pong maging doktor. Bang kanita makapanulo ko, nung makananuyo ko pong inulo. Lenye po yung kwento ng among. It took them 30 years. Bayo po may munga ing kayang obra. Kaluguran kong kapatad, makanyan mo naman king kaya katang kasal pantayanan. Feeling mo walang malilyari king kaya kang biye, feeling mo mangay na ka, pero potang sasamutan mong tiwala, pasensya at pamagpakumbaba,
datanging aldo, nano maning sakripisyo mo, mamunga. Lenyo nemo po yung kasiping yun, nung lupang tutubuya o lupang melantane? Nano po, tutubuya o melantane? Pwede yung pong pakisabi king kasiping yun, hello? Sabihin nyo po king kasiping yun, hello? Sabihin nyo po king kasiping yun, pangadiko, mamunga kang dakal. Yako man po, o yan po yung panalangin ko. Makanano tamo pong mamungang dakal, potang sasamutan mong tiwala, pasensya, at pamagpakumbaba. Amen. Talakad tamo po ngeni. Sasalpantaya ko, Panglubos may paya, di na lang king banwang pong yato, at kang Kristo ng anak ng bugto nga ginutamo, pingagliking upaya ng banalay Espiritu, may bait kang nuwa na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ipako king krus metet mikutkut, tinipaya karing mete, king tatlong aldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makaloklok, wananin Diyos sigpang lubos may paya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, bamukum ka rin magbiyempong mengumate, sasalpantaya ko kim banalay Espiritu, kim banala kapulungan katolika, kim pamisa makding banal, kim pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bielananggo. Amen. itas talang ngeni king ginuring kaya katang panalangin at nga tamong makibat, ginubustan mong akit mi ing kaya kang ganaka. Binubustan mong kung ganaka. Ginoo, ala ka king kildap at duldul. Pakiramdaman mo ing aklis ning kekang iglesia. Nuyaman ka rin maliligalig at milako katimawan. Inya ngaming manalangin. Binubustan mong akit mi ingke kang ganaka. Ginoo, ala ka king maragul at masikan na yangin. Ding manalipusta karing karelang kasalang. Pakaluluan mo la ring karelang biktima at ding pasakit karela. Inya ngaming manalangin. Binubustan mong akit mi ingke kang ganaka. Ginoo, ala ka king ayun, ding mamasik takot at pagmulan na ninggera. Dinan mo ang kapayapan at hustisya ding karelang biktima at antimurin ding maminsala karela. Inya ngaming manalangin. Binubustan mong akit mi ingke kang ganaka. Ginoo, ala ka king api, ding mamatol at kokondena karing aliwa. Ipakit mo ingke kang kamulog karing karelang biktima at baywan mo puso ring manalipusta karela. Inya ngaming manalangin. Binubustan mong akit mi ingke kang ganaka. Ginoo, atsuka king malating siwala, ring taong magkapilit matampang sumuyo, at magdalang tula karing karelang pamilya, at kapamisanan, manatili kang malapit karela, at pagkaluban mong tetagan, inya ngaming manalangin. Binubustan mong akit mi ingke kang ganaka. Ngeni, aduan tamo po ing sarili tang kapagnasan. Iba ing kapanayan mi at syukeka, kingamano mo ka rin kami manalig, maging malapit ka sana kaya kami at bustan mong ing anak mo, akayabe miya king biye, ngenit manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, banding kaya katamong daon, matanggap lara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Kapani sana ning ginuiting daon karinggamat mo, ing kapurian po ing kaligay ng lagyuna, king kasaplala tamot ning mabilog ng banal akapulungan. Pag nasanbong bitasan kaya kami o ginuming Diyos, ing tunera kang kayabe, kapamila taning anak mong Yeso Kristo, akya kaming pamangan at inuman, bustan mong pagkaluba na king tetagan lumakad, kayabe na king magbayo ng dalan, ning kasalpantayanan, at arapan ing panganib na ning lugod, kapamila tanan iti, alele milasana ring keking takot, at gawa ning pasikan ng ayamano, ing pundasyon ning kaya kaming biye, at kararaptanan, ang gaking miras kami king santungan ning kapayapan keka, o Diyos mi, manggaman king ngalanangga. Ing ginuman tabeya kaya kayo, Ika antimuri, itas yu laring puso yu, atas na laking ginu, pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. di karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanangga at lubos mayupaya, agyang pigtak sila na ka, ning meto ketawan, sindumo ing kaya kang pamaglugod, ika ing minye kaganapan king kaya kaming kakulangan, ika mo naman ing mitubod king magligtas karing sabla, ing sinugo mong anak, ene aliwa kaya kami, bistaman may kilupa king pamikasalami, biryan mo itiban akit making kaya kaming pangatao, ing anak mong katutulan, at tanggapan mo kaming mitmong lugod kalupaning makapasubali mong lugod kaya, migit king sabla, king kayang katapatan binalik ng pasibayo ing tulaning kayang pamaglingap, akya kaming binating, inyang pepaing gulutan da ka, ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makyabe alang tok ng babya kapurian kaya ka, ngaming kakanta. Ikapining banaloy pay king sibol ning sablang kabanalan ulinitay panigapumi, itugtugming espiritu mo anti mo titi pangambon karetingayin mi, ban pabanala nala at para kaya kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan ya, at bayo na kusang lub dinawo ning biena, king pamaylasat kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ning tinape, dinwang naiti karing disipulo na, nga na, kuwanan niya iti ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kinuhaning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, dinuwang riti karing disipulo na, nga na, kuwanan niya iti ikayungan at minom kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti king pamigaga na kayo, kanako.
Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan miyo mapamakalulong ibaing kamatayan ating pangasubli ng mebye, darawon miya kaya kay ting tinape ning miya ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banale espiritu. Ganakan mewa ipa ing banala kapulungan mo ang makalaganap king meto yato. Banmiganap yaking lugod, kambe ng leoning papa mi, i-Florentino yung obispo mi, ipasyano yung obispo emerito mi, ding sablang obispo, pari, diakono, relihiyoso, ding seminarista, at tining mabilog a pamilyang kaluguran ng kaluguran, ning kekang anak. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa king pihong kapanayaning pangasubling mebye, king pakalulo mo, idala mula at ding sablang mayango na biye, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kaming ang karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambe ning Nuana Birhen Maria induning Diyos, kambe ng San Joseng esposo na, kambe ring Nuanay Apostol, at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod kaya ka king kaya kabanding panahon, apor yan ang panapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesukristong anak mo. King kapamilatana, kambe na ampon kaya, kagom ding banale espiritu, sablang parangalampong ligaya keka o Diyos ipanglubos mayupaya, manggaman king alananga. Mausta mo pong yan iking ipata mga tsuban, waking panalangin na tiro ng Jesus kaya katamo. Ikabos mo kami king sablang Maroko ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning pakalulo mo. Mitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan,
at mikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos mi Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, nune pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal kapulungan mo, layon ming pamayapan at pisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sana kapilan man kaya kayo, Kekan timuri. ipakita mo pong ining misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po, kaya kayongan. Kaluguran kong kapatad, nyo ing kordero ning Diyos, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuan la ring mayayawos king apuna na ning kordero. Kaya matampang tanggap ko, dapat iyagkas miya nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, iti sanang Eukaristiyang pigkalob mo kaya kami, pagdala na kaming kaligtasan at papanatilian tapat king sala ning kaya kang katutuan. Iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kaya kayo, At kay kan timuri. at bendisyonan na kayo ning Diyos, pati ning kaya kayong pamilya, king lagyo ning ipampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu, Amen. ing misa mi daon ne, umen ako king kapayapan. Salamat king Diyos. Maria,